Kiganda kia Midlands gikoragwo kiri mwihoko munene kuri aikari a Nyandarua no gitire kia mateithiriria makioka ndumiriri ya gavana Kimemia negukinyanira ica ikuhi niguo kiganda giki kiambiririe kumateithia. I can assure you rais wetu wako tayari sana kuona kwamba hiyo factory imeanza, na ile pesa aliniambia niweke kwa budget nimeweka 100 million na yeye ameweka over 1 billion shillings ili hiyo mradi uanze kuendelea mbele. Arimi ni moritio mekire guthondeka thuthaiti niguo wona kiganda giki rugamia mahote kugia na igai kuo. Hata ile Midland factory tunataka kuongea na wale ambao wako wenye shares ili wananchi pia wa Nyandarua County waweze kuingia katika hiyo cooperatives, waingie hapo, wale wenyeji pia wenye hiyo factory pia waingie ndani. Tukithie kaunti-ini ya Laikipia, Gavana Nderitu Murithi agathiririe makinya maria thuthaiti ikinyukitie kaunti-ini hiyo. Serikali yangu itaendelea kuchangia katika mafunzo ya ushirika na katika jinsi ya kuendesha ama ukipenda management ya ushirika wetu. Kupitia mambo ya contract farming na partnership zingine tutaendelea kuchangia kwa sekta hii na washirika kupata soko. Hidi ya mabura macio, thuthaiti iria nyitite itemi hari uthii wa na mbere ni maratamburirwo na gutugwo. Na kuo mwena wa Mombatha, gikundi kia onjoria ni kiyumiritie na kuria thirikari ahanyukie bara ya kuhurana indo cia mathara iria iraingirio bururi-ini, makiuga indo icio ni iramacokia na thutha. Indo iria itakinyirite standard ya Kenya, indo iroraga andu, indo iroraga factory citu na andu aitu magatigo matari na mawira. Ni turahoya thirikari ya Muigai Uhuru Muigai wa Kenyatta irore maundu maya makurehe indo iria itakinyanire. Bururi ndungikura angikorwo andu anini o maigite resources cia bururi ungikura o indo ingae na njira yagirire niguo mawira moneke, iganda ciako ni andu aingi, mawira marute ni andu aingi niguo bururi ukure. Oho ni moritie makinya mahiu makinyukirio mabengi maria maraiga mbeca cia ngukumio. Handu-ini ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina.